assume que ikaw taas sa siyang tas the March 2nd 12 minutes after 7 o'clock Wednesday night, early evening in Hawaii right now. Aki me welcome ikom kulong malap ki akum kan chvilbao chun ki me pelchingi ashma na yok chupe chinga ki me tako actual shiga share na shiwos Facebook club missing yang or posting si among share wrong information ki election share ki congressional election share ki me week fashion Monday. Monday it falls on the 6th March 6 pangan me lejima forchi ma kadakalemye ngay me yak fashi ya kanara kingara posting sila ka nga share na chin may damay reklutu. I'm not sure where I came up with the March 3rd election date, so my apology. I'm going to go ahead and proceed with my live broadcast. First thing first, I'm going to go ahead and play a song, and then let me share the time zone, the international clock that I normally share with you before I proceed on with my broadcast. So, by now you should Guam el me Aulong me Fashmetiga 20 hours ahead of Hawaii. So in Guam it's right now it's Friday, 3:15 in the afternoon. And KOSRAE el me Friday 4:15 p.m. Kora Palau Friday 2:16 in the afternoon. Nashville, Tennessee is Thursday night, 11:16, 16 minutes after 11 o'clock nighttime in Nashville on a Friday night. Actually, Thursday, sorry about that. Chuk, Micronesia, Friday, 3:16 in the afternoon. Seattle, Washington, Thursday night, 16 minutes after 9 o'clock. Dallas, Texas, 16 minutes after 11 o'clock. Thursday night, Kwajalein, Majuro, and Nauru, our island of Nauru, same time zone. Friday, 5:16, 16 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Pohnpei and KOSRAE, same time zone. Friday, 16 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Back home in KOSRAE and Pohnpei. You're in Hawaii, March 2nd, 7:16, 16 minutes after 7 o'clock, Thursday night here in Hawaii. Let me quickly show you what it looks like. I got this live shot, from outside camera. I installed a camera outside our building, so this camera is pointing toward Rycroft Street, Rycroft, and the background you see a residential building, and then also Sheraton Park. So this is what it looks like. It's cloudy, just a little kind of very slight shower. A little bit windy. It's been the same thing, throughout the week. I'm not sure what the forecast is, but it looks like it's going to be throughout the entire week. So, like I'm saying, it's 17 minutes after 7 o'clock Thursday night. You're in Hawaii. This is what it looks like outside. This is what it looks like outside. So, I'm glad I could share with you. Let me show you this one too. This is like my back, the back door, right here, my back door here.
This is the space between our building and the adjacent building right next to us. Right in the back is a different building where it's the yellow color. Right there. It's another apartment right next to where our apartment is. So yeah, it's a little bit. I don't know. Let me see one more time. Yeah, it looks clear on this shot, but outside the main road out there. Let me see one more time. It looks like actually we just came home. We were in Waiua. We went to get pizza from the Little Caesar in Waiua, and then we're just back home. Just came back just a few minutes ago. I kind of find out about the election. So I want to quickly, if you're with me on this broadcast, and you're living in Hawaii, just share with the election. It's not tomorrow. It's not the 3rd. I think I was to having our state election on the 3rd of whatever that month would be. So I'm pretty sure it's if I'm telling you that the election is going to be on Monday, this coming Monday, it will be which is going to be March 6th. I think that should be accurate. So today is Thursday here in Hawaii. It's 7:19. I already shared the time zone. So in Denver, it's 10:20 nighttime, 10:20 a.m. on Thursday night in Denver, Colorado. Once again, here in Hawaii, it's 19 minutes after 7 o'clock Thursday night. Welcome you. I want to welcome you. I want to thank you for allowing me in your space. Thanks for sharing your precious time, allowing me to be with you. I'm going to go ahead and put on a song. On kainon mga rangi unte pansiak ma kat yaki lomaluwe. Let me see. Once ago nga sila malan choir pa on Honolulu Church Choir. Sorry. Actually, kinitawag kiya. Man, I better settle down.
kailangan may ako min pala matigat fast na met aki may fakula malap ki kung uyang ako mtaga ni Sheila kadin pengi kadin may siakla finrak silas ki pelsinga kataga ni pray Laim kat flat lash katcha malina yokla long sila katcha ma Alina matal kung karingin kat kumakuya maulas kaya na kayo. Klomalap ki kain mano misla managawa siya makumaki panang kada kain finsak rin kain akfas kinalas ki pelsi niya tasak metigigite akfas magde plani ko mamagat finsak na kiting kain akling kum kiting kain fakula malap na siya. Rinkain kaefe komin anak manasin maslon urik malas ka mama kide akfasi. Kat kepe telekat le gipel singe ki ikantasta singe kat tarile ki man ko wasya mo kumaki una sis metigi kite fashion met kat ke talal kuluk kaefe komin anak manaski masya makat torela kat to kat siakosten na ki Rolar siya matom na nansyir papam tal ki makuluk klas ka mama siya makatore lati farfal na ki lang silom. Namla sin maslon finsak clark yok na ki nga ako lang ang broadcast siya niya. Kaya nasipe inkain awil me inkain me represent me lalalfung ilas ka kikatekin makat malalalfung niya inkain rela misle sam-sam ka manikawa siya mga akfas siya. Lalagring kayo na makin lalmet metlo, mainte lalmet metlas, mislelo, mainte mislelas. Manas wikat, kat inin na napay kikat finsak yok na kikat me discuss ko akalamin naklas ki fochi man sikyak ki mandi ang ikatalle, even more so katin na nagatin. Kau ini keslain siya sa leilangan lumin kain kung na naklas kirin kain nakilin la may fall may walk dinero. Kadito la may cool na siya level dawa ki municipal kipen na sum na ki national may government la sa kat ito finsak la sa pa ilos nga siya ma sisnya kin ora cool lalo ilos nga pa siya lakilin na kumpa lagay lo si ke me wal ka ke position mai lo sas ke lo sin mai kan rore malalos kam gugulalos sin kain reflect lang silong simakum lang sikat pa yang kum esifin na sis na ke mon mapat sing na inte pa na ki kunakon lalos ka wal si mai lo sis ke ana sikain la every level takot Nikipen na kikatekin papasin na siya. Mama kataro inkain faske mama kumaki. Inas lang sike inkain kitingkan kisakin katla kitin syukri na rin muna sin maitsaya. In pange finsakla siya. In misle inkain akwoye akaya maulan may ta in makain focus na kire malo. Ilos fin rela ko nawala patayangas may ito ana sigat finim ta ko siya ka overseas kita kain alana focus na ki makatara kiting kain yok kire malom na panang alana yok siya pekat na kayo may nagkawa siya may kin wal ko coal fin fel siya niya in kain align na ki shuking kain alain na ki mama kumaki siya mapakatari la ki mul mapatpat singe katkulo malapapam dal ki pel singe kita fula mana ki wana in po me keslain siya kirin kain oraurik main kain aking anyi kum kirin kain katwek me tayo ainte kanaus la aku peye ko kasang may taki ilos finsakin ka shuking kain akwoye mo lalos ko akwoye ulit malalos siya matum at kula malapam tayo kita fula mana kayo kumita may siluwa wiya ki pepel siya inyo lang kaya fepe kumin na sa sangko na silo sa kayalos sangan matalo misla o may kay na ako nga mo lalos ko yok na ilos siya may kinpapan
Martelik nädalus kida praena syngumina nas kashilos akushashi mollalos lilailos inkain me the fala petalik nädalus in fashfalnike mama kum langsikrinara naki aquaklom naki talik ngayon kain kapkapaking kain wipe sanging sum akflatikum kakilo malap kat praena sum bapam tal kaksakin kum fakulo kainin mo natin cheers kasmet lang kat pro amen. Ako malapla ngayon akfarsela ipsingan ngayon rela proyectilak nga si Bashel kun sugon ngay kanaking akalim ya onsugo makat nga sila kin pieng siya na ma onsugo ma choir me ano nga malan metutwa the choir Honolulu church choir Honolulu baro and onsugo nga sila kin yon nila sugo and wala na ano nga mga ito, nga siya nga akalimita tafong na taon siguro and wala na siguro nga na pelmayim taas program ko ay nga ni na sinmait ma artmate po ang lalay alin na nga lang silang siguro. Kasi Bashel kun on nila sa po ngayon. Yeah.
Lantige akademie naging akademitarie man civil bena akon je faksila naki sibin daga sila naki me sibin me broadcast sila ngar me posting sila live siki me litudeng ngasum rikma nga modko me Fortunarit naki me congressional me seat chifinen me naki national level hawl yes KOSRAE me ki national government lasapa Subin Fortunayak frashia ki mandeongi amashira nga slaklak taga pa nga tafung le share ki Facebook la ka kumdal fini kumdal kan taga na ki Facebook sila ka nga orela me ka onashimit kum fini di kawak la ki Facebook kumakain di posting sila nga share mga sure na pa ke ola pa me Eric ki mandeo I confirm me Monday by Rick election sing watching Rick K Lacoon answering up my KOSRAE HONOLULU got a mass last week Pang answer magat or a mass come Delphine yak federal building ki me Delphine taka why not nimit Karasnasan Island ma on your right arch me karo si kumikara yak na wina pa ilin on kos pa man dia malaj mo im dawak ki itang ayawi kos kata ma to be sure nga mo guarantee la pa 8 o'clock ikek me in 14 akela kun posle artna taga ni lashka ndaro ki me facilities malan US Fed American US Federal Administration and chingi pa 14 require ngama na phone state pa siya yung idal Europe election lal dalaway idal isong dal na phone na steady cash nge na insing en KOSRAE en ru ken yep en pala en matchel not matchel en pon pima na phone na rekin sing ngai sam last time ki me election chima rek
that would have been 2 years ago. Papa na same place, location si penangipai kuya. Arang ama fintakinar announcement ki shenre nakalamina pa inchi medata. Marchlin on koshpa mantia. Nga lat na pa mo pangan din si Marika week fashion mantiki week si manti si na fashion. Aparo sipe pap sipe yok sira nga taga ngan aksyo sila ngan wala correction si ki factual nga tafung na pa nga bangon na Eric lutu Friday. Tapa nga confirm ye la Eric ki mantia. Awo en you know atena ita na pa la faka la mit ko nang ikain Italila Italinda Kora me gas pellet lalos you know nga as long as Arsenal dalki me roster sing na dalika in gas pellet otherwise dal pa nga madali pa dal sa palatari me absent pellet lal dal ni ara pangi tagasila ke itala ko incumbent RN Palik pa me ron nga tena sure la siya anangan man long Yoslin pa me nga tidalash may siya na alina me quality candidates na pa Yoslin na shish may finan yun na kaditail pa il madayin na ilale wo background lal pa il lut alena arsh me alal mo elvin farnishikya ke wope me representation lal lang kay na lamit KOSRAE na ke national government direct na Washington niya na ngamal na critical na pa yok na shish may KOSRAE may markin siya mamta siya yung arsh na uyakle orik Nawiya correct la tar yok na nagi finba nagi kain sima and you know fin na while that lokun ye me inwang le might market sangin te kain me apply nagi Medicaid singi nagi me medical insurance sima me inge na ikek la inge nangai ara ama alina critical na pai nagi me fortse my nage congressional election sing alena nga comfortable na pa ki me representation lal siya RN Palik ilpa in company ki pakumta mas Yosiwo George Pastor Yosiwo ilwang na pa il me automatically move a bill pa awla laki vice president seat sing ang incumbent RN na Pastor Yosmail dalalewo me representation alos na share finan KOSRAE ka fin en evasem na phone na ilos awal katle na Washington kanaki me baton fel siya dal suktan establish me relationship last lanan maikinisya na role me NATO kana role health organization ganin international me organizations ma can look out for our well-being as well arang amo nga alena nga magatari ng pa naki kain quality si pa incumbent RN Paligil call ka dingin ang alena nga mo il kingali kaisi me events masikyak il talal na live fung il pe ilal na aula national government representing ilan so motion na sin guys dignitaries kamwit call flight mataka ki maton fel siya ma taga na national government na una pa yung amo nga ka-encourage na pa kain connection si mahal tal syuktan na wala nga yok na finan America na nga liye nga mo RN Palikil katlagin na pa ki may experience kaditala may urek malal mitigil transfer daga na may national government lash nga mo kain may ngiba katali na kita alekil dalin may awal katle naki national government naki kainin pang nga mo kita nagtasang credit na sila
Mas Joshua George ma ilalena it'll look out for everybody. It'll shook me well-being lan might my dal represent ba might my voters ko citizens large finen ko try mang boyang pena citizen large finen state siya yung dal naki kain si ma orang amala yok sa benapay naki ilos rani ginatal ilos na wala me insurance ma medical insurance malagan na katungay ila ke Lucien Pel siya na upena pa Masivena ki me ngamatay nang alina art na pa isnan may nga arela insurance medical insurance singa so ma-apply na ke ilalin mo ko qualify nga kasi mga uspa na may nga siya wala ke ars may nga us na so na ni ki hospital be so musya ko rela or paperwork malang na nga mo nga asivena personally ki nawiyak le situation ki shiki insurance large ngali na nga mo pangay masira katini na napay me inash me in war representation lan may call large na sin me fin pa nevesim na Hawaii ka nevesim na Guam ka nevesim na kikaisi me state respective states finan America mangi most importantly no me Washington dalfin some express me in the last that improve me molan me KOSRAE ma takaligian KOSRAE ta sayang alina critical na pa yo na pa sipe alina proud na pa ngali mo katarile na pa experience ki me kainin management experience ma incumbent RNL me Arshorol lan kain me translate na ki me government chila finan Federal States of Micronesia ang Italy me amawu oralan may kulas nito ang Italy na ki situation siya na ki pandemic siya nga nanakla ko nga mo may kulas ni finan national government president na neves mangi te could have done a better job example on pel si mamat ngit ko kasi katalan na talta ko na te dal stranded finan na nikin na sunye dal elos da gom da no ngata shukla fakauri ko pangen palauma dal me lala shuktan da usla metlal dal nge fologon la metliki national government me lar finan evasema chigelo sin fologon la metlas met KOSRAE met ponpe ka met ru ka met yep mange ital ka pangama kain singi bale na yo na pa pe met kolas ngin kain awil kat ling we can do a better job pang nagkikain situation siya ng pandemic siya ngali malan na kasi katalo pe na pa arsh met tagamatayin na sunye duo ka ye cash tolo ni kata sila na flock na KOSRAE may nalay talta kamtani talay na ako ki may nasingkain may sima wangin may dito lalos ta kamdawin may pangikain sima rakatinin na pain wo may ma awil kat national level ngayon kain awil kat lang kain na wala man na yok sa peng ngali na Masya example kinen siya ito, nga na impress ki may kolas finan palaw, dalalin na involvement lal dal, mamay dal syuk, ideas may dal syuk insang nawen lal dal ngi, en palaw, nga ma hotel, reef hotel ka, o siya hotel ma, alina itayak finan yun na, tiyala itayak ta, masom finanaway lang nga may 5-star hotel sa finan palaw. Afaklay dalala aggressive na pa yung leaders lar finan leaders lanen palaw mga dal kayan may ko lalangil dal taka-educated American Guam, Hawaii ka dal som na mainland dal educated na pa dal flok le translate experience may background
nawawala dahil dalin sang runny me government la dahil vinen palaw mangi. Same thing, dahil ore makin me connection la dahil express me finsak lalo sin kan sang nawala pe me status lars mashlos na Washington, vinen Washington. Nara ngamo nga comfortable na pa pag candidates lars ngay alena Ate na ito siya ayusin daw. May run na ching nga mo, alin na katlaw kinapay quality, qualification na alin na overly qualified na pay. Ay nga nga mo, arin pa, may ching il pa may awalan ko siya nga mo, nga comfortable na pay. Nga liya mo, ilakay, alin na awal katlit, alikay improve, pa, mama ilakay norela in finbar kain situation sige pandemic sing talkay na wala mga tal fin establish in me connection na tal nga na simit na long mo ki former ambassador ka consul general siya Kirsten Jackson along mo ki orik ma kuwa male along mo lawuna pa pero lala si kina ilan me indirect na sin may local state may government officials wing lalo na active na pay lan syuklan may educate may finankuam ngayon reputation lan may kunisiyang alin na negative negative makina pa may kuam ngita kaya nara ilki may tayin may ito la fagana pa may kunisya dal may sila na mo na phone mo makinis yang idal tena wura la dalana pang mo dal na ranga mo pang si me responsible ngalo mo ola Kirsten Jackson in dakuwa male wo ora la we ngate dala pa ita ngalalal fu mo pa apang papa na same thing diakel me current incumbent siya Aaron Palik Masing nga ito na pa naki-level siya ng state government iti makitewra kidin masyawalas ko katita ko iltali siya makitakarangin na pa may makulawal katsum na national government alti ka insyuktan si fe na may benefited may kawaklalay ka siyawalal dalin may benefited ki may seat dal elected dalin awal may kusay na phone naka may micronesia na phone na arang nga si para mama kadin natin burin to our naginanaklas ang mo may maawal kat ngay kat inina nakitin chilala may makatli may fair chilala may kawati idante ligian mo itala pa siya ulal ko itala pa may kawaklal ko itala pa natal syuktan me promote metlal dalin me benefit ke seat talas ke ngin mo itbang show ka kawak na lal dalin pa tarile ke ngamo kigat ta siya ng katliye kain in orik malan may ng kadinagrin karang inte sikyak kadin honest ki me chulela la sa kadin niya may ngat fin niya mo idali syuk na shawlal dali ka may kawak lalin benefit ki me mama wal mas ilos me likiya kikangin na nga mo pangin ka mama katinagting karing na arang nga mo kat fin chile may makol kat yok na naki national level yok na kikat nta sayang alin na we have a long way to go ars masaya ka ars mamay na akwoy ka yakle ini na may lars ki national government lars ngin ka in expressing ka in so me sokla mga syukla lo siya wala ka amo ki pelchima Governor Yos me Congressman ka Senator Yos makilal matalala na ilal wo representation la dal ngali mo ilalaw ka tla no phone ilal ti me shukilalin akwe na molan mit ma ilalito ko kawak la dal ka mit makapass na siltan para mas mga mo yok pa subekidin diye kat finniye mo pange oralan may call ngay dal shuk na dalin
Oramait lal dal ko me kawak lal dal ko show lalin benefit ki mama ita kya na sil dal ko wal matoya gelos na kya ngamo iten ale fale wo nara ngamo pange wo ki katli so far ngamo wo mana ke wa met ko lash nge lo se idale shu ke nga ale comfortable ki me pange si ma ngali news release ma ko national government laman alawri makanal pe arin palikil me awlo sin me welcome ko sin sin may igipe na nga mo negotiations nagi me compact ko may mga ilalala actively involved na pa igen aro pangi papinara nga parayle mitigi nga ki nanakla sa gitin ngadang dila me sheet ngay ko position ma dal shoot nga tema kaderin dal di kay nang is ilal is la rice sinas ka ti kanchi nga makadnakting move past that somna ki may overall well-being lan and federal system marketing siya inye na masira nga encourage na pay dal finale na sokla la kire benefit pel singi alin na art leverage lan and federal system marketing siya dalin me negotiating me dalin na we kat lan na pay na ki mama kat matasya kat palakin mo payay te tulokun yak na siya dal tulokun dan express dalin ikas ta mga nasin federal government na nakalin min inge na critical na paye in maslo na in China in maslo na in America China rolan take over na paye superpower status sila in America both military and financial superpower pagkasabit pinfela il talpa me fukukoy military la tal China il me is way up there nara pa nga ma leverage lan me federal system Micronesia dal di kain and Washington they can look away from us now finan Guam and federal system Micronesia min location sila nga alin na critical na pa na ki me national defense me strategy lal dahil ngayon nara dal di kain ignore ingin na even more now nangalan nyo met ko lat ng dal well aware na paye arch leverage lat ka na kung dal fin di magite som shuk dal ka play games with them na ingin na minan China il dominate na paye in Africa and ingin na China il team up with Russia il dalin become me tante kay ni me finbars me mayon oreking in alina kat dala me shikya ngina current administration il put us fell on the phone at a very precarious situation in al ki nuclear war al ki all out third world war mga finsikyak there's too much firepower nuclear power lan kasi matan felling is enough to in kanaus la fell on the phone Mama Sicile, Hiroshima, Nagasaki, ma Japanese, ma World War II nuclear pounds, ma so Pacific, so colloquial Japanese, il pasa na pa yung unia, pakante dal wipe out talin na may unpel niya man nuclear pound ma Sicile ki World War II Japanese Tikasang sa naging mga pengin nara. Inye na alin na posa na pa issues na rin finfela inye na. Again, America, inye na dal inin na pa yan federal system of Micronesia wengan kuwa mo. Ora kung dahil ko was finloy na ke fin ba as me conflict me military confrontation ka conflict in Maslow and finpa and North Korea ma dali threaten ma dali and away yan Guam and away Guam pa dali tangale me ito when te foto mo kayo na dali to lawas me nuclear ka fallen in America dali storage Guam away harapangi masira nga mo even more so may ko last nga ilalfin kayo na wala naki generation luo to luma lanen Micronesia mga kide alik na rin nga benefit ke
alik na ras ngi benefit kum dali kain take a chance na kum dali footline mit kawak may kum dali ta min dali me araw mawu na sum that personally kanya na katsuk mit may kain outline ko siya and for instance of my kanisya in general in kain improve kadash pangay dalin kain usay funding silaling improve infrastructures finan KOSRAE and micronesia in kain rela power plants in kain improve in pa issues large pa global warming ilos ka in kain shukla dalin now of kamangin sang me karangin kat talik naters nitin naters may tako ki pelfasho mara pang overall well-being and federal system micronesia alina ingan ngamo nga comfortable na pa ki me situation na tingina ki mechimawal katem da national government ngina nga sharam gel arin nikel palikweli mga alle nga nikin la iashmait ngamo masima tar sham kin me masima tasmanya ki audit sima tar reklekel balik kweli mga mo masinga fakel nga kain mait ngi pa katlang sipe min ital shuk tan roy wona sin mai ito el naki mailra na sin mit KOSRAE ngamo sisalay no rekale ngamo ala pos mit te pang makatsu kata nakikain mit ma arsh me heart la ilos look out for their own people amo mit KOSRAE dalale tari le besil finash mit complain ki masile masing amo at least nanak sila ka heart sila ma kitpin lang sila il kersin mo ita nga tala mit mo il polity or politics ki me sila me sima tangamo I like them because they'll look out for the well-being of everybody, not just for a few people. Nafinan ko siya, nga mo finash, niyar may complaint, nga mo pange kain mo sima katlang si naul kat dal na syuktan kashapi, dal syuktan na lawu pe may ko siya. Siya nga, nikita ko nga, min pange arsh may ngay sam na siya kasu isisaki mo dalta later made italo na intan mit na oreklain mit run na kikain over si talale upele kaleng la kung finina na lesyun kom you would feel like you knew him forever kung na ital na kikil suke kami ang sam na kat finimit talik strik ma nakikapasas no pot mana ki Palik family. Kaya kanam da fashion na yita. Sumnal min pangay chawlal tal tewan siya kapag tulay na Tala sumna wait tal katfinisik mo tal lomi benesi sound from na they make you feel like they know you. Pangay kain mo sima art lal dala dal na mit nakalayang na dal na suktan cash o pisife na dal Oro kain rit masing makisipin ilal kersin mo ital longsin mo ital ki surfi mo ito. Mangita na liye art mo chaye pe to kasu isi sa ki mo pagkataw mo ngangit talingay sam dahil tal ano ital mit na reclaim run na kikain position sing ital ala kalayang tal mit nakaway tal. If na siya na mo uning ginal siya lakanil siya na mo ito siya na siya like fote. Nakimasi foture kimande ang afin sakin me warrior. Kita dia kita porong nga mo papenang responsibility kat hindi mo tena rekla wuma nga tena ito pangafakala kat kan play mi mit KOSRAE mit sayang problem masikyak yok naki election national government election singre ke Andrew pa problem ng pakande na kawe may para ilalaol me kasi guidelines ko aqua na ki national election singini oro na into akupe la may tain foto na ang kinay fo ko art na may dito de wang ni ki me roster nga tena
ito la fagawre Nara nga mga finsakin wo mga siurek nga wo ki kat loy na li responsibility las ki din ki loy li la fagawre Gring kisin siya kaya hindi kain hindi siya kwinan federal system micronis and again KOSRAE at hindi mo as main na in nawayakle in mo ti as kain nga kita expect na mo siya siya apa alina akuluki by election me integrity finan United States of America ingin alina akuluki na pa kato may ngayon dal shuktan all power ng dal oro kanin kenik masalal katasik Posla met mi siya dal de nawala raster la dal ni met ngi dal siya nawala foto dal mi siya dar kanching gad naktin karangin inte me kachunram ke kat metalal sung email dal pa likia met ko ganin na gidin she was spirit malas ke me election processing ngali mo chapa na pa penangani issue siya nga ta or state election ngali mo situation siya ke tena kalim Katena pass yakla dual citizenship siya nga mo ale post pa questions in answer. We have more questions than answers na ki may life Korean mas. Nga tala at the same time nga mo clear cut. Kalim tayo may or ki fin ba nag state siya ka in vote siya ka in register siya ka in register. Now in the national sing every election there's always a lot of people that some go flying either kusum ta inim wang in roster ako kusum ta wang in me ID card lo ma komisyuk ta na il tal mo expired na te kum te kain mo arang voting rights il me mata ka singkat me kat mata ka mait na kawain na in exercise right sila nga dan kain me cast their ballots I can express me preferences lal dala siya ilos kain me aulolos in som na ki me government in now in me sang solve me problems ka issues makat experience ki communities last nga aramasing nga fintrakin fala wo mana kaywa ngate na ito la siya ko kita la ko incumbent Aaron Palik pa me run nangati dala fin pa ngan kila ba Yoslin le run ki le channels ngan kila may tsaya tayo pa nga mananga ki encourage ko in rang aki ko sin ako la ko sin som me fort ki mante ini na ko sin som fort ki mo ko sin ne tenas ko fus fin de sure la kumte ko sira la fin ba na ki ne mai la yaske roster ko Umtel som na yorek fort le ki nga ora me state me election sing nga orela na anyway nga finte sure nga orela som na ti mitma tabulate me ballots nga dalfena talishfena takayni figure out ka determine la dali me accept me ballots ma orek lang nara kung fin me te sure la kome kum shak na sure anyway ora kumin som rela fot loman finchak mit ma ora mangin me kain me allow you kumin me cast ballot loman dalfa figure out kien mai som na wengen la angila dalis for now ekla to dalfa determine whether they will accept it or not Ang ama sabi pangi sabihin taka sila ngaki akayimit na gawa nga kulo malap la opportunity sila ngan actually was sila fact sila kaya was fin porungo live sila ka tafong na di luto Monday alinon kos pa Monday tawakil tu nga I know for sure by 8 o'clock kain ikiak ta gigadra ke state awit kos kat ikesla me ballot kan tawak muda kan tawak vote asom na ni ki ikaw nganigin la masinge isom ni ki awit kos halagla ikos na giyama to be safe between 8 o'clock and 5 KOSRAE goes in some gas me wala footlosan
Eke me enchina makat ntara foot last ngwe national election ngwe ke ilakun enchi makat moit KOSRAE church HONOLULU kanam ta foot we. Parang akademia lutu Friday lutu sakna spello skosin isla phone number line me consulate office even same bank kjensia kevinas kjensia klomden. Anigid na Shastra Shidagatari Meta ko na ka ahead of time la me arsini lagi Rastra gati. Ta anyway nga mo shafla ipa nga lusen me broadcast sila nga ngali me live sila nga sanga min fin pa communicative nga tena kala unakin fight and it looks ugly. Sorry about that. Nga kita lagi look na ngayon nga oni TV live sila nga liye live sila nga liya nga oh man nga sila klak na me ikol la audience kaya mo taring am gana pa kain liya nga sibang itlang nga yok sipin me election sing time and sis in me sifang mat ngayon what kiliya nga vaka nga tena me call louder and oh man, that's ugly. But anyway, nangachiba mo ko ay ala yok siya nga kimot ngin ito may voting ilosin may som participate ke. Dal so mura kun da som wala votum dalan ke. Pang nga orek ma ni target nga lo nga som vote le. Okay kalbo ne kulang chiba sila ke nga ke kumdarin long ta un pang unikas nga sila ke Pastor William Devonchak Katpa Tenawon la imita ta tari mun paru ko nga sila kun muracha ingale na dalfas. Tapang on las nga Pastor William Carson Sikra natal basta Simeon ma inar pa me tana iyon las nga mas ni besta karsi na Kenya team mapa me alto na machi masya raun nas ni pa sip na katalina katashila sip na langaru na pa gel mudayin na talalina lagi langaru na pa kaya siya gin kata kawon sa dalong siya lang foto na upepe sila Pastor William lang tasit na we ngapa man lang tasit na ngayon ng mga ito
Sanctuary. Amo malal ne siya pityan di pa on sa kumay. On walang suko. Ingen en lykke. Langs de joklennen. Nalilay nun tol ka mga Kasa siya mo nagwika tarawan sa kong. Kanskje naktapit siya ngay posye kunden di cartoons. How long's a long cast? Yeah. Jesus and Lame, touch me down, Pelana siya, pelna kewa, kewa. Oh,
Inada Semalananaben Danse Yaplena Danse Molena Tästä karsinaa kengittiin paltone. Rismat Arslan Sie sin sie Sisä sellemme Kars meitään ole Tarana sie penna keva Lanse joklena Lanse modela Wow Tälle saankumdalin sun fotkemanto Emoniale Sie sin sie Sisä sellemme Mau taklak tua harikato Pun utua sekupangan Hati pa basta William Timasi. Parang asya kadiyak pa pa. Wow. Sorry. Wow, what is going on? Oh.
Oh man, sorry about that. Let me see what's going on here. Oh yeah. Oh man, what is going on? Sorry nga dito, i-file nga tayo me. Taxa fiela, live sila. Nga mabula nga tako, Wachi ma yok shi pang akira pang gitga aksyo sila faxi lucky fortune nga I'm so sorry nga pa na Eric me pa na Eric dutu kapang ako na ekla tafong na tito Rick me Marcelin on korspai Monday nga ke ko shin nga ke na akademi nga share gadash me nanaklak nga Shikshibena nga mga na ngayon siya wuki artlal siya in company RNG. Be office si me vice president si national government. Nga personally nga ital siya Josli il dayin na ilalin na katay la pesin. Wo background lala ilale il educated na pa nga mo pangay ma nga makatlak ila ashkan quality siya me candidate singa yok na dago KOSRAE me insang timit KOSRAE mo ginay la siya we ito tiyan KOSRAE mo ginay feres is my kinisya benefit ki me leadership ki experience ki mama ilos exposed na ki ilos nda siya yan en KOSRAE ay ta kusi da la arin me la mailer il katlagin na pa ila ilawil kat si kamal sacrifice kil ko naki national government naki mala si mailer amit il me Ronnie Pank finan kuam dusen bel na lolo si kamal kil ko naki national kamal sacrifice tangama alawu nga personally nga inganal ko kind quality leaders yung baka din na pa inawikat ng national government. But then national government will deal with a lot of other countries. Yok na Washington na Royal Preston na America. Tali na dahil naspe communication lalos losin shuk me kapart lalos na Australia, New Zealand, European countries dal me optimistic dal finsakin main tangkain me pangatali and France ka dali ka Germany dali rela me consulate office dal ka connection lalos ngilos yung tawag Fiji finsakin Belfast los ingainas me office dal finan feresis of my kinesha finan ponpe Rama pangi mama nga lalfi mo nga comfortable mo congressman arin lagayin me awal katle naki inin nga yok na masira nga kipe ni tayo ko naki matalas finan merki ale posle
Masaya kada kain me nawiyak te yo na naki talwela mit finba kum mit Mike ni siya kum dena qualify naki me food stamp taling tumnge para fin eldali shusla fin America Hawaii ka kuha ma talpa era kum kain receive ma kain me social me programs ngay insang kasha kum kasha siya uluman na kain ngay pa na in machira nga akali mingat tayo na gigatorek ma Lucien pa katorek mga ikat moli federal taxes pa state taxes mga kumti qualify na program ma kumoli me tax ya kum insang me kan ma kum taorek madalis sa insang kasha mo siya kumti qualify na kain mga pangama ininanapay me what ko last ngayon ito alam me katpalakin nikipa na immigration status last ko nakimangay siya tal na wala arch improvement na pa ke ama siya mamayok mit nawiyak la wupa me medical insurance last ngayon talrela mit may kunisang ino fo na kan siya flok le me siya kain flok le cover yakil tal panga Panang fakla lusin matalak na nga na pwesanan may ngarela may insurance la. Kain siya kumdalial siya soil kay fes madal pa nga pa nga siya dal sumero malal tal peng post na pa art na pwesanan may nga usapin na niya hospital sumero malang. Ara nga mo dedication sacrifice lan may ma kinga pa tayo nang katirin na pa narsanan may sokla in kasha mit ngay. Example na pa nga mo example na luwang kain orela. Talik kul ruk siya ngay mata kuwam mit. Inil pa chocho. Il mta kuwam. Taga mta na il sacrifice na pa mo lal ilan karangin well-being Mama ulit na sin may ko na siya. Yok namin may truk na pala na plamiyak na pay ki problem ngayon. Ngalin na pay dedication sacrifices talorela el takani ilisla PhD lal. PhD lal UH tayak na pay el finan niya nga mars puk si bel sa mga sila. Ay dedicate na pay mo lalan sang improve lan fight on behalf of Micronesians. Amay ni nanayin me Finpa me office la national government finan pon pe. Yalo na funny ni tan introduce pil ngin me pil ngayon ita kyang inilan me orela min ilalen ilta na selfish ilta ka ilalen na sacrifice il shuklan rin mo sin might micronesia in particular might true dal fin la na ki talik matayin si ma me matayin si ma Josie Howard pa inin matayin si ilpa rani me non-profit We Are Oceania me organization si pinanyin na ngayalan na akaksakin na paye me dedication laldal me moniak laldal ilosli na paye me shri mara inchin met lalos ngara dal si na take matters into their own sa ilpa me CEO ki We Are Oceania si pa Jennifer Roberta natol siya totot lerin tama orek maweng talus la taluk Micronesia ng met Micronesia orek mawe lalin me accommodate in alan met tal ora me food bank mga shuktan cash alin na orek ma fresh kain me chingi pa nga fact la dal tedi tal te shuk makena mo na sin met lal dal sifen ako show malal dal sifen at dal shukin mo na sin met na kayo ora nga mo pange kung delfin lang siya serve may ito pange mga kadin nagtinaro on behalf of everyone nagtin syuk nagtin wala yung sin may na mga ito ka show lar siya na ora nga example ko na liltala pange chocho siya na Josie Howard kigatara September last may kusayang dalisum set up
katang na ma-fresh pa nga dahil so dalin educated mo market siya dahil ito la resources program for gama available na sila talo na sin mo market siya ngayon nara pangit mo luong nga ki akalim na pang example ki dahil pa fall dahil mata siya ikin mo kungildalin me awol may tlas ngayon kay nawal kat som syukla dahil nawal afka matalas nga siya may ngalan na nga fue na paisi pa linta alan ilpaksin talimgul masel siya talik siya nga takta siya pa riklan pa may last name lala kainil talimgul masel siya nga medical doctor siya siya na nga tekain fact na humility position lal tal look out for their own people tal taka we kataka shukla tal pa fight na pa naki may insurance kasi may insurance nga tagtakla ya leba tu ya kala na fight na pa tal taka ngi churches large nga taka academy la me faka support fagalo sin na ko tal update me community large nga la me status ki medical insurance nga papakum ta na pa dal nga makain mo chingi pa fall na pa inash me para position ko katarila na pa si katuram na pa cool chingi mapaksil linta na matatalim ta Devon Jack Devon Matchel natal William Allen nga mo alin na nga personally nga sunol pa nga nagawa ngam taliyal talil makul siya nga nawala lang siya chocho na chosi award ma italitay ka tal nga fra aspect nga siya from nga ta orangan siya la chosi lang daga show sila nga siya one of these days nga orangan siya lang tal dalalin na tal dedicated na pa sacrifice na pa pero dal cash or marketing siya katito la siya art lal na nakla dalal na tal me soklet na shukin mo na sin micronesia mit lal dal finen na para gul doctor si medical doctor si ilbag sin linta na dalalan mo William Allen na awiyeng talik matchel si practice medicine nga mo talik singa bag pesin sister si linta mali again news ke Victoria dal me Siskinje lan me chairman ge board of something talik nga samat na pa nga kaksakin na pa dalik marketing siya dal medical doctor alik news ke Victoria alik palas naman dalik mugul siya ngayon dal me designated appointee ke lan director ko lan me chief in port si ke medical something to do with medical societies or something Abang dalik siya nga kaksakin na pa ash masi nga kaya kalim yang amal kan la tapang mamasikyak pinanyin pangi kata mamakat pulakin kat ke mait mai kay nawal kat le improve me situation halin na ash na pa me talik micronesia talik ko siya nga may kain Belfast og malalin nawal kat improve me mama molan mit matagaligyan ko siya tayo nang kafinian ko siya na pangan chaplain me para kafinalas finan ko siya weyang later malas ni dalin syukta dali improve ka lifeline mit ko siya ngi rela infrastructure rela sharum las nawala in kenik Syukla ya funding nagi dan rela in wole me traffic mechanic finan ko siya syukla dali or of me tan improve me water quality nga liye report si Marik Lea and Devon Jack as issues ki mayor sila Devon Jack nga mo nga na encourage nga urge sila me improve me ko finnem si finan Devon Jack ni tal fingo fly nanakla nga mo fingo fly Rick lagi pai pe tanin mitte on jangin time da wak num kof ke tang tan wala ka tang malap ni sis min pang issue na yok si me fin tawon enen tawon sak niki kofin som niki in makin ke church ma
in improve na gan in do tu that al na dan main outland mit KOSRAE ng pala na yok na pa super ara ngaya kaya visin mayor las mit mato yakin Maryland and te wajang ilan ko ara viswilan me shukla len na wala ka kofin nim na matching mai sang improve outland mit KOSRAE ngi orela that improve quality ke kof ma fin ma fal kidin tari rectang ma kidin num kof kat fin kidin num kof kidin is na kof kitanga afa ma siya ngan gat tori makin nga sam laki nga ta sum nok siya nga timo me ma am talilo man gat num kof kitanga tena mas kana siya nga sum na tewan siya som de uchak na ingalal music ma kof sil tal me fa mo poil tal poil ek tal tena poil ek ku tena poil yak in poil ni re nga nim yak kof siya kin len siya nga man week na phone sing nga lip na pa yalen na nga kuf na pa ya poil ya kuf ya ara nga mga kulo lang ay sama pangan mama may kolas ng sis niya kin pangan si pema ora kan na din italin ko in ora kay no shuk talatali na o fa kay no yan apang finan ko siya som na national level fin pa may ko siya ngay art position na dahil national na dalin ka and work with them chuk tatali improve ka may amulan may KOSRAE usa ka ta siya na way sang improve ka ta may kene ka ko may mamay na no rekla vinayin KOSRAE masyala ka ta whatever what have you pangan mamang fakipel sing amay tayo fal lusin may broadcast lang yok ligin na kay wanga kay fakula malam singkat la akan aksyaf lang ang finakin may katwayak pa fakla ngayon te main sang kanaus lamait katinin na natin okay so ike ngaki me akoy siya tigini sa teisi wilda nga finsak talik ngayon me orela inash mailos alin na nga frustrated na pa iki Afin takin nash matalik ni rela sa payot. Insa ngawal katle. To talak kayo ko sala na ngali lala na po sa na pa may wala ki wangin le sila son yan natik pa son yung natas pail. Lal mi may reklawo mama ko si inay nakfrasin sa matalye wang nelalan. Tala na wi pe ala na kat ngala proud personally nga proud na pa talan makadil sa nasil niyan alin nakatas or la matro singin dal na forte dal sana wang le system tan kiel dal talik na dal niyan awen ne kiel dal daring amay tay panging daring tisida lo ngamo fal chafla live sila ngaki fakfong una sumdel right now why it's 42 minutes after 8 o'clock night time Thursday night. Thank you for being with me. I appreciate your your time. I want to wish you a safe rest of the night. Stay safe in that place. Aloha. Peace out. Kulomalap.